खुरुमजरी ISTB की पाउमियंग ताबिरिबसिंग तराम ओक्सरी नसिगी मरुब पाउदा सना कोनुंग गवर्नमेंट इलेक्शन दुना सेमगतननबा स्टेट कैबिनेट न वारेप लौखरे चेंगी सैंपल लोब चटपदा कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिशियल सिंगना अथिंग पिरखरे अमदी स्ट्रीट वेंडर सिंगना खोंजंग संक्शनखरे हौजुक पाउ संदोन पिजरी मणिपुर मतममदा निंगथौपान बलैबाकनी हाइबा तुंगी मिरोलदा खंगहननबगिदमक सना कोनुंग स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन दुना सेमगतननबा ngasi famkiba स्टेट के कैबिनेट न वारेप लौखरे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना चेयर लौदुना पांगथोकिबा स्टेट के कैबिनेट मिफम अदुना लम एकर 33 रोम चावबा पैलेस कंपाउंड लैबा सना कोनुंगी सरुक स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन दुना सेमगतकनी कैंपस असिदा लैबा लाइसेंस सिंग अनोबा मोंगदा निंगथिना सागतकनी हौजुक लैरिबा निंगथौ लैसेमबा सना जावबा गवर्नमेंट मफम साबा अमदा निंगथिना सेमगतुना लैननबा सेम सागनी मसदा निंगथौगे कस्टमरी राइट महानबई वाफम यावदे लेबाकी ओइबा मेरा हौ चोंगबा अमसुंग अतै मरुओइबा थबक थौरम सिंग मौसागुमना पांगथोकपदा गवर्नमेंट अयाबा पिगनी हाइबा वाफम वारेप लौखी ममांगदा गवर्नमेंट असना सिंगदादामगी अकोइबदा लेबा मफम सिंग लौसननबा फोंदोकिबा वाफम अदु ngasi कैबिनेट अयाबा पिखरे एजेंडा दा यावबा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मखादा लेबा मणिपुर रिमोट सेंसिंग एंड अप्लाइड कम्युनिकेशन सेंटर की फम कुनगमगा रेगुलर ताबदा कैबिनेट अयाबा पीबगा लोइना मणिपुर पुलिस सर्विस की सेमदोकपदसु अयाबा पिखि सर्विस रूल सेमदोकपना डिपार्टमेंट असगी ट्रांसफर अमसुंग प्रमोशन चिंगबदा मो मरिल तारमदबदु कोहनबा ngamlagani habu wafam phongdoki handakta Uttarakhand khangongdana singi sauthokpadagi mioi samanga henna sikiba aduga mari lenena Congress President Sonia Gandhi na MP amasung MLA singi thamagi tolop dan tongnanaba appeal tokibadu cabinet mifam na taramna lobaga loinana Manipur gi MP amasung Congress ki MLA nipunithogi thamagi tolop dan toba yanaki amaromda Ramlal Pal Higher Secondary School TJ Higher Secondary School amasung Iboton Sana Higher Secondary School nupi ngaktagi school ohena bangasi education department na order thokre Ramlal Pal Higher Secondary School da class 6 tagina 10 phawba hana tamlama mahiro sing Kasamthong Model School amasung manak nakpa school sing da tamanba wafam su department ki order adu da yawi Sathiba tang taraga mapanda paswa kendra ki manung sanba tayal khongbal khumanthem lakaida thoksom rajan kawba mioi amana BDS ki makhada superfine cheng miyam da yantokpada urea amade diamond yawi haina ISTV news na santoki ba paw odu ki makhata na state level consultative committee of FCI Consumers Affairs Food and Public Distribution for the state of Manipur ki member ahum na sabat team amana ngasi sangai proda leiba Consumers Affairs Food and Public Distribution ki godown da cheng sample long no chalu bada department asigi official singna athing ba pirak patagi long dan halakre Ministry of Consumers Affairs Food and Public Distribution Government of India ki Department of Food and Public Distribution ki makhada Manipur da hangliba state level consultative committee of FCI Consumers Affairs Food and Public Distribution for the state of Manipur ki mioi marina sabat team amana ngarang sangai proda leiba FCI office ta satuna yangshan khrabani khongchat aduga mari lenena member K Sarlana phongdokibada FCI da hojik leriba sengasi crop year 2011-2012 asi June thagi oina lerami amoromda tayal khongbal da yelam liba seng aduna 2010-2011 gini FCI godown da leram liba seng asidi grade A gini aduga yelam liba seng asigadi yamna chawna khenaba leram le haiki thoksom rajing da sacharuba matamda leram ba sing si aikogi urea sum amu wa mayam yoba leba ku manung basu amu maktor masadu yingo tanda nei thokmo tamda koi amu du pokraga amu bu sarukra phangba madu agai agriculture ka university na su madu ki poto test of matamda urea ga diamond ni have confirm oil have ko mari lena ko na pang par report ki results ni yingo tamda FCI gi dadi thoidona akai bi leiram FCI the mari crop year khona phangimsi 11 12 and 12 and 13 for the June thagi waina makoi da issue torami aduga akoina han report ta phangapasna 2010 ga 11 ga phangapana adu kenaba mai singi kano su gasu koi FCI godown lemsi grade A sing koina phangmu ngame mani akoina chaluba kano duga di so many difference le
ngarang FCI godown da tim masina satura yangshin kharba matungda amu hanangasi sangai proda leiba consumers affairs food and public distribution godown da sakki mafam adu da leramba financial officer Ranendra Nandeipamga Wari Shanarba Matungda Godown Superintendent CS Priyo Bartagalona Timasina Godown Manungda Changduna Chengsing Yangshin Bahorpada Consumers Affairs Food and Public Distribution Gopishani Hajaba RKP Noi Kopamui Amana Permission Yaudra Sample Loba Yaroi Hanating Bapiraki Nakal Anida Unkatna Batoki Pamatuda Pau Lona Bachaluba Paumi Kambuda Pauba Department ni Musina Kanagi Ayaba Yaurga Pamasida Pau Gobres Tobala Libano Han Halaki Nang FCI Godown Timasina Sample Loba Changba Amadi Paumi Kambuna Paulo Bachaluba Matamdadi FCI officials in nothing but Pirak Kidraga Nasi Consumers Affairs Food and Public Distribution officials in the Motokaramna Ating Pirak Kibano Haiba Kangmangamdri Mugna Balabadi Sample Loan Bachaluba Tim Aduma Pam Adutaki Torki Makatana State Level Consultative Committee of FCI Consumers Affairs Food and Public Distribution for the State of Manipurgi Makedigi Kari Tapak Lokot Kadori Haina Kangana Mohonabada Pau Amata Kangmangam Kidi Panbayai Tayal Kongbalda Superfine Diamond Namadi Uria Yauri Habasiki Matanga Kauya Kangai Singna Sample Loduna Test Torbamatunda Subsaba report Miyam Tam Krabani Amaromda Food Safety Department Asuma Pam Asidagi Sample Lokotuna Changyang Chatanaba Tabak Bakat Baho Krabani Khoiraman Ketil Mataida Potpam Pambi Lup Nasinduna Makogi Pampam Piu Habadabida Uripok Machindagi Kolau Kayaga Lunana Reli Amachat Pahorpada Samu Makomapada Police Nothing but Pikre Mapamaduda Duty Taba Police Personnel Home Kangna Thing but Pinaba Makata and Honorubada Mapam Paminupi Singi Masina Yaman Badagi BT Road Ki Gambir Singh Arcade Pauba Police Ki Ating Bagi Mayok Talaki Gambir Singh Arcade Mamang Dahen Policing Tomzil Latuna Nupi Singadu Tankaiki Mapam Paminupi Amana Pungdorpada Street Banders Singna Lampial Pata Ketel Pamangam Loy Ketel Homgi Hangduna Lady Pam Sinda Sakana Makogi Pampam Pibangam Loy Hargadi BT Rotagi Assembly Tabalam Bida Lady Sakargi Loshanga Lampilda Hongdoktuna Mapamasida Makogi Pampam Pibiu Tomisna School da Makogi Ketel Sagani Hariba Sisu Mayru Singh Yang Biduna Tobigan Haiki Lampian Sandra Kenda Yakoi Sida Suanga Moya Akwedi Mapama Mapigo Akwedi Pazuzi Oliva Mapam Samba Tempore Shetina Mama and this market Maninda Lady Bob Opisina Sanaka Kenda Hongba Lady Mama Opisa Mapampiba Indiaga Fabomari Tamnana Bagi Damak Miu Kungatarena Saba Malaysia Amasung Thailand Gi Bike Amasung Car the Lak Patim Amangasi Impal the Tunglakre Timadu Thailand the Gi Trans Asia Route Cooperative Limited Sinduna Really Oinalakibani Punna Car Taragani Toyamasung Bike Home the Lak Patim Aduda Malaysia Macha Amasung Thailand Macha Kungatarup Yauri Timaduna Infal the Yoruba Matunda Hotel Classic da Chalena Macharaga Guwahati Kidamakta Nungtilgi Pung Amarom Tabada Impal Thadokre Timaduna Saru Yarakiba Thailand Gi Keti Nilthanom na Pongdok Lambada Trans Asian Highway Laktuna India Amasung Southeast Asia Galebak Sing Samnagadori Basida Hena Chatpamari Lainanaba Amadi Sakwathorang Lambida Mai Onshinanaba Pandam da Rally Wana Lakpani Rally Asida Saru Yaribasingna Maram Dam da Hankarba Matung da India Gilambi Tongamadi Lam Koibasing Satpayaba Amasung Yadabagi Matang da Pau Tamruguni Pongdoki For this trip is in my meaning is Indian side. It's really not important for this trip because Indian the land connect to the Bhutan, Nepal and Myanmar. Because from Thailand, Southeast Asia country connect to the Indian, South of Asia is important about the economic. This is the private caravan, the first caravan from Thailand. I try to be the connect the two economic, strong economic. So for the next company, the next project to about the economic and travel, routing for the travel. I think it's Indian very important. Padel to Thobal Taxi Service Welfare Service Koba Amasem Duna Padel de Thobal Pauba Diesel Auto Chenba Horribly Joint Committee Commercial Light Vehicle Thobal District na Janing the Fondorgli Tang Kungamari the Steering Pai the Kongjang Junction Lagan Head Myru Singna Tamnaba
textbook sing board na namli ba si lali NCERT na tawgada thabak ni haina MLA Elibum sana phungdokre waphamasi national field leba NCERT gi office ta pangtokpa untrained elementary uja singi district level sensitization program hodopki thoromda phungdokhibani District Institute of Education and Training died impala sinduna pangtokpa thoromaduda kasamthong kendra gi MLA Elibumsa ZEO John 1 gi Gopi Mohan ZEO John 2 gi Myanmar died ki director M Manikumar na thoromapu una saruyaki impali samasung impal west ki manung dalai elementary teacher singna saruyaki pa thoromaduda died ki principal S Anandina hoju pawba manipur gi oina untrained elementary oza lishing tare trama gi yankhai gi ni thoi leiri makoi singa si training tokthok piu haiki MLA ibom chana phongdo ki bada died na ignoga pullaga tokdur ba training asi yam namunna khamga mathau tai ignoga certificate asi yai yade habu wafam kaya laikhrabani apabo mahiru sing puthokna ba oza sing train tobiu mathangi chahidagi textbook sing NCERT na namnana ba hona hangani haiki masi akoi no kupte jalo ko budi ek ko naga ko nice to be hal ko dai ko adu ama azab claim bai to marabdi sting pass to iba akoi gi high school living certificate pass to raga hauji thabak sam matamda adam ran to raga department khala da to de ga hal pa sei tam kya nei asi kupna sene bio asi tunga akoi trainer oja sig kodong thi do na bai na thamjel World Environment Day ga mari lenana Save Forest haba thim da pangthokpa poster making campaign gi manung channa manamathum yanthokpa gi thoram ama ngasi Little Flower School da pangthokre thoramadu da additional principal Chief Conservative of Forest RK Srivastava environment ki director amade atai official yauna Little Flower School gi oja kaya su saru yaki wangang ki basina mausa gi phibam kannana bhona badai khoi khuding maki chawro thodang lei haiki Chahi Maripu Hena Leriklaba Ramlal Pal Higher Secondary School Mulpegi School Onthokani Haina State Cabinet na Laukiba Warep Yaningde Onthoklabasu Co-Education Oina Onthok Pinanaba All Manipur Students Guardian Organization na appeal torkli ngasi organization na sige office ta pangthokiba pau gi mi phamamada secretary organization S Sumatina phongdokibada government na handak hathwa thuna cabinet decision lawraga lepkiba warep asai handokpiu Imphal manungda nupi higher secondary school oina samgat payaba Bengali high school gumba school kaya amaliri Ramlal Pal Higher Secondary School Bunupigi School Onthokani haibasina mahiroi sing maphiom duna chapagi phibam dalere masidagi kona nabagi damakta ko education onthokpana chumba phep oigani school amakak pharaga lamdam sida quality education purakpa oithokloi education minister na atai higher secondary school sing ya ora passing mankatuna samgat labadi mahiroi khunai gi yai phep oigani haiki Popadagi Siba Pawgi Thoram Pareng Singh Laithau Irat Thoni Amaga Magagi Marakta Kenaba Manadriba Si Karakara Handok Narga Ariapa Amagi Makada Chatnaba Honaba Maherol Inat Kanbalup Mikal Amadi Utra Sanglen Sana Konungna Tabak Packet Pahorgani Masigadamata Preliminary Discussion Nama Tauraga Numini Chupna Seminar Amapang Tokani Popadagi Siba Pawgi Thoram Pareng Singh Si Oiba Ariapa Machanaba Larik Ama Lebak Ning Thona Putok Lagani Hari Kairao Bitrada Laiba Mutum Wayozitpu Irilbung Police Station da Laiba Infal East ke commando na kauduna and itombagi boat chain bayaroi haiduna ki halam lehari Irmasiga mari lena ngasi Manipur Press Club ta pawgi me phama pangtokre Wayozit na hakibada mahak Pripak Progi activist ni haiduna NSA panduna jail da leiruba matungda mayumgi mating pangduna leiriba misakni handa khawkiba jungi tang taraga mapanda Irilbung Police Station da attach sauduna leiba commando gi ASI Herozit ko bamioi amana station da lakna bakhangal lambadagi Kairao gi pradhan Ramesh Chandra madi mahakya pok pagalone na station da chakki mahak puchingi lalolup amaga mari leinei haina maral pishin bagalone na itombagi bhot ka mari lenaba thabak thoram amata chenbat yaroi chenba tarbadi phagani han ki halaki hari aidi yumda lalobagi sai ching laloba kharagi document thammi khole moi thabak delhi de loi tawi khole na mana ingona haire adu aina adudi leite adumade ai amuk thamdi khote adu noi thajatraga ai ga nanga chaminaraga searching tawji khosi natragana hujiki lalobajing du fauna ai du nang stepping bu tho photo na hai ganda makoni mari yana matung ma sauraga dai fajani khone na thap ai mo ki han khola yam tawre ai sumba ai su aran du tawdi ai na ai sumbu ba ma leibadagi election yawu yaro koloina moinaga hairapudo mundu nungaitabadagi media thum sindukchab Mamangi Tarasub Assembly Mikhalda Kairao Kendra de Mirep Okiba Eni Tomana Pongdokibada Democracy Sat Palebak Amagi Sashan Taunana Bamihut Kanaba election da Mirep Ogadori Bamioi Amagi Marilenaba Tabak Amata Yawu Yaroi Hana Commando Kian Masi Sakana Jabsaba Tabak Local Uhaki
कमांडो सिंह संबंध हवाई मतवन साब की टाइप था बोल लेपा कैंडिडेट की पियारो को नंग बोल लेपा कैंडिडेट की मना के सत के नु पियारो के होना थ्रेट रखसी मसी डेमोक्रेसी चपलेबाक तदी मसी तहोनिंगे अदना कोई मणिपुर की गवर्नमेंट और कोई पुलिस डिपार्टमेंट की मकन थंबो ऑफिसर सिंदा कमांडो की सोल्जर जी मणिपुर दा मसी इट बिकम्स ए पेंडोरास बॉक्स मसी आम छुन मसी खुमजलो द बतारगती पेंडोरास बॉक्स की टाइप का कोई मणिपुर से कमांडो न सुन कोई से नो नो क्राइम तोला असंग प्रॉब्लम लाकने हाइनी ngasi nungthil pung ani rom taba matamda Churachandpur police station gi manung chanba Saidan khulgi khuga turel da nupa ama sina phangle masang maming khangdong anaba district hospital Churachandpur gi mokta thamli thasi gi tang tara ga mari da minister Okram Ibobina assembly da Manipur da gi dry state ki asugumba status asilau tho aning bi wapam phongdo ki badu yaning de haina Manipur gi masak nai ba maira pai bi lup tara ga mari na ngasi permission da phongdo kre ke sampata leiba amkel gi office da pangtho ki pau gi mifam adu da maira pai bi lup tara ga mari adu gi lusing bising saru yaki wasa ki president S Ibe Tomina phongdo ki bada Manipur da dry state lau tho ki ba si RK Ranbir na chief minister oringi matam da gini mayai ka bachanjak sizina badagi nasilam da masida khana chainaba imung manung kangkhong saiba huran chinthi nupi angang da namjanam thekna amadi mihat mipun ki thodok ya liaptana thokli yungang permit piduna yolhalabadi crime singa si sharuk ani gi matak hangalakani maramaduna minister na hai ki bawa phamadu maina paibi singna yabangam loi hai ki ibe tomina makhatana assembly session da atop numit amada home minister na mayai kaba drug lalon ba thingna ba kan ba ain ama semna ba thaurang tauri ha bawa phamadu maina paibi singna taram na oi atuba matam na thabak oina pangthok piduna damdam sibu nishagi paktagi kanbada mateng ohenbiu phongtokhi Manipur की हानगी चीफ मिनिस्टर ओरंबा आकेरन की मतमदा मणिपुर से ड्राई स्टेट ने ना खोला मतगी दुदगी गवर्नमेंट कारकदा बारे दिनुगा के हाइबगी मुआई तबु तुनंगा ची गवर्नमेंट असबुलु ची चीफ मिनिस्टर और दोगिना खोखिबा जुंतांग त्रामरी की असनी निफमदा ड्राई स्टेट लखोनिबगी मफम फोंदोखिबा अदु इमाल सुनेनि होम मिनिस्टर ना अखोगी ड्रग थिंगबगी अकनबा आइन अमा लखनि हाइबसी ताबदगी अखनि नुआइबो फोंदोइ अदुबु इकाय खुनत्रबा होम मिनिस्टर ना मसिबु थबकता ओथोपिरकनबा इमासिन मकेदगी अखिल तबु कृषि विज्ञान केंद्र केवी के अंदरो अमदी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन एजुकेशन पुनः सिंधुना नोंगपोक कसिंगदा मही मरोंग अमदी मनामा सिंगदा लैनातिना ताहंदनबगी मतंगदा नोंमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोक प्रमोदुदा केवी केंद्रो की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर टी मेधावती देवी केवी केंद्रो की MS प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर टी एस रोबिंद्रनाथ चिंगममियो क्यान सरुप याकी लमदमदम की फार्मर क्यान सरुप याकी थोरमदुदा वांगां की बसिंग फोंदोकना खिबदा लैना तिना की मरमदा मुन्ना खंगदना हिदाक अमा हेक्टा कापगी हाइनबी तोबिगनु अखंग अहि अमदी लोमी सिंग तानदुना साथोक मरंग कायना पुथोकना होना मिनसी हैबो वफम फोंदोकनाखी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मेधावतीना फौ लोकप लोरबा मतुंगदा लबुक सिंगबु तोंगान तोंगान मही मरोंग थाना होना मिनसी अनोनोबा टेक्नोलॉजी कया पुथोकलिबा सि खमिनदुना हेना मही मरोंग पुथोकना होना मिनसी हाकी लबुचु हंदरे मसि हंदरे अखोगी लोन अवेलेबल एरिया सु हंदरे युम पे साजनरे सत्तु पुथोकती हिमतबियागी अरि अखोय हाना तोरबिबा अखोगी चन्ना पुथाकदा दुम लेरगदी अखोय हेंदको नबदरे हिंगतबियागे रोय खिनरे Manipur Alliance of Child Rights Thobal Sinduna Rights to Education की मतंगदा डिस्ट्रिक्ट की था के खनने ममा मिनी सेक्रेटरिएट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तपांग थोकरे होदोप के थोरम द एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल एल नबकिशोर थौबाल जिला परिषद के उपाध्यक्ष एलांगबम मंगलेम जो अमसुंग मेंबर सगुल सेम बुदीशु सरू याकी इरमस की मतंगदा मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट्स की कन्वेनर के प्रदीप अमसुंग डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एस प्रियो कुमार ना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांग की ISTV network की थौबाल द लेबा मास केबल की मियो अमंग सिनुंग थिल पुंग अम मखाइरोम ताबा मतमदा मैन चिंगदुन सिरे हारी लेखिद्र मियो एदुदी एल चांदी मैतै अपोपा चौबा थौबाल दगिनि हारी RKBY थौबाल की मखादा फार्मर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंग असि वांखेम द पांगथोखरे तोंगान तोंगान मखंग है क्याना सरुप याकी वांगांग की बसिंग फोंदोन खिबदा लोमी सिंगना चाथोक मरांग कायना पुथोकनबनी हाइदुना मफम मरांग खंगना हार सिजनबसी अरान बखोंथांगनी अखंग है सिंगना ताकपा पौताक मतुंगना लोमी सिंगना थबक पैकेट पिउ हाइकी Joint Committee on Inner Line Permit Students Wing Nangasi Khundrak Pam Public School, Laistram Sama High School, Little Rose Higher Secondary की महिरों यमदी ओजा सिंगना वाकन में फम करे मणिपुर द Inner Line Permit System चंदहंद्री फौबा महिरों सिंगना वाकन में फम चथाबगलोइना अवेयरनेस प्रोग्राम कया पांगथोखी की निहारी
Manipur Police amadi Assam Rifles ke apun bakangbu amana phakiba tarahi konjil chingkha awang lekai degi yum khaibam Salman athu matam ta thadok trabadi miyam galoina All Manipur Muslim Students Organization akan khongjang changchil lagani hari hata dalai ba organization asigi office ta pangthokiba paugi mifam amada President Kharib Khana haikibada Little Master Higher Secondary School da class 12 thakiba mahiro asi lalhulup amaga mari lene haiduna thasi ge tang kunamasung kunma thoigi lonaba ahing da combined force na phakibani mangonda ge chesang amadi khulai phangi haiduna wangoi thana da sinaramani mahapu condition amata yaudana thadok trabadi akan ba khongjang changsilagani hiramasiga mari lene na chief minister amasung home minister da memorandum pishin khre hari Commerce and Industry Department na lamdam sigi kucha haiba sing pungning thogat pagaloina na danai kucha haiba sing da mating pikre iboyai ma sumali la samyan da pangthoki ba thorom masida MLA E Chan Principal Secretary Onaba Kishore Director B John amasung Aran Culture gi Director K Sobita Susaruyaki thorom masiga mari lenena S Birendra na iba tongan ba kucha haiba miyoi kungamari gi punchi wari di yumpham oiba lairi kurai ba laktagi release toki Thomas State Award di tara Merit Award di tara gani thore madi Inspiration Award di kunthada sela madi certificate chingyan thoki Laikidraba Kanguzam Mohori Singhagi Manga Suba Meritorious Award Yantopagi Thorom Amangasi Sugunu Higher Secondary School Ground the Pangtokre Thoromaduda Sugunu Kendri MLA Keranjit Development Committee ki President Manihal Sugunu BCCI President Nimai Chandra amasung Sugunu Municipal Council gi P Bocha amadi Sugunu gi SDPO N Magina Singamiyu Kyana Saruyaki Kendra sigi oina class 10 amadi 12 ki parikada mak wangna phalakpa mahiru singda manamathum sing piduna ikai khumdaba utki MLA Ranjit na phongdoki bada education asi yamna maruiba maramna oza singna chawba thodang longduna mahiru singbu tungya phaba miyoi abamam oina na mohona biu sakara sinasu mahiru singe yai phanana thabak kaya baikhatli haiki Narul Sintha Kanglup Wangkai Kaithela Sangbida Handaki class 10 amasung 12 ke parikada first division da laklaba club asna konba Mahiro Singh Handak Balsri Award phanglakraba amadi Bharat Shiksha Award phanglakraba sing mana mathum sing piduna puning thogat pa utkre club asigi community hall da pangthoki ba thorom masida local MLA E Chan Narul Sintha Kanglup ke president Chanambam Nabkumar Commissioner Oramba Chungkham Biren amasung Jumnam Radhesham Susaruyaki Wangkai Girls School na matam sang na metric parikada pupamahiro putok pangam dana lakpa du Manipur Sakana Model School olakpa sahi pharak pagaloina na handak bona loba metric parikada mahiro kuntra kani thoi parikha thabada kuntra first division da pass torpa bu ikai khumna bu utpoina school asage head mistress tasu khudol pot piki Handak pangthoki ba Manipur Board amadi council loba class 10 amadi 12 ke parikada mai pak tuna letter mark phanglaba kom jati gi mahiru sing opage thorom ama Manipur Press Club ta pangthokre kom literature society Manipur no sundana pangthoki banga sige thoromada da society asige chairman Khomai Sarto headmaster Phangchoi Mai Mangte amadi Rengkhusu Saruyaki Mangarak suba ona pangtok mahiru sing opage thoromada da society gi maike digi selamadi larik piduna puning thawatki society gi secretary Mangpu Karongna lamdamas da ladiba jati sing manungda kom jati ase picture basu larik laisu gi lamda pho mahiru sing puthok pasi thagat ningai ni hena pho Manipur oina ba hawlaliba mahiru sing na larik laisu da hena puning changba mathau tai phongdoki Tinsid Road asay matam sang na sembirak tabana lambi asida chatliba mahiro yauna tongan ba miyu sing da khudong sadaba kaya mayuk na riba si mari le sing na miyang sang biduna lambi asay sembalotion biu haina kyawa bazar da leiba North Eastern English School gi makai da gi khangalakli DNA Club hangba school sing da tamliba mahiro sing anak sahi pangtok class 10 gi parikada mak wangna phalak pasing lampil patalaiba CSIR office da okre tormasada MP Dr. Maina MLA K. Shamsu Saruyaki Thobal Commando na Pripak Pro gi miyoi ahom amadi Pulp gi miyoi ani phagat pangamle haina SDPO Thobal K. Megachandra na permission da phongdokre ngasi permission unakhiba amada SDPO na phongdokhiba da akakna pa paw ama phangbadagi hairok ta thihuma gi tabak chathabada Pripak Pro gi hairok part 2 dagi miyoi ahom phagat ki pharu miyoi sing aduna Thoksom Janel Laistram Ibungo amadi Laistram Maimu Kawi Laistram Ibungo dagi hengane taraga taret phangmangam ki makoi lekai asimak dagi Morangthem Inau B. Elias Rocky Koba Self Style District Commander masung Finance Secretary gi makada tabak tawi haba khangmangam ki nase ayu pung 3 makhairom tabadana Lilong Bazar dagi Pulp Kasujat Faction gi Muhammad Sirazur Rahman amadi Muhammad Alauddin Elias Boyai Koba kadar ani supaga pangam le hari
सिराजुरदगी एस्ता का अमा फंगमंगम की है की चाइनीज हैंड ग्रेनेड सी तरा तरे मसिंग पुन तरा तरे दसी मागी अनदर को एक्यूज मागा थबक तमिनबा लाइश्रम इबुंगो सिंह हैरो पार्ट 2 देवी मंदो हाइरिबा सिदा लोटलगा थमी मागी युमद लाइश्रम इबुंगो गिद थमी हाइबा पाउसी मंगोंदगी मा स्पॉट वेरिफिकेशन दा हाइरखी यूनिवर्सल कॉलेज यारीपोक तंबी नुपी मचा अमा फारगे इज्जत महनबद चेनब सिंह फाबंगमदबसे पुलिस पर्सनल सिंह यासोनमनी हाइना मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट अबुंग मेहताब न फोंदोखरे यसे हतादा लेबा ओरिएंट होटल द पांगतो की पाव की मफमददा रेप केस असगी मतंग सेम की जेएससी की म्यू सिंह सु सर याकी जेएससी की कन्वेनर अयुब कोरी न फोंदो की बदा थौदोसी की मतंग द चेनब म्यू सिंह फादुना मतिक चाबा आइन की चेराक पीद्रिब फावबा अकन मखोंजंग संक्शन की गनी इरमसी के मरी लेना से मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिशलगनी हाकी MSF थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट अबुंग मेहताना मखाताना थौदोसी महिरोय अमदि नुपी खुनाइबु हंथना येंगमनी MSF na kan mamong kandem tawi chenaba musing mapunchi chukpa jail da thamgada bani phongdoki masig manium chada bathau sing samuna repeat tahon bidana ba ekoi chapchao para ama tambi horasi masida political influence tauduna amana amaka daraga leiba taraga di makha tawa nupi kunai nutga makha tawa satra sing asigi pulsi si adugi mati hena yamna chamna lawthara lekha ta thigini haibage chapchao thamjo lo na masi yam thamoi songna MSF amasung MSF na kandem tawi haibas phongdokani मणिपुर सरकार नंबर की फिल्म फगनहनबा यामना कन होनरिङै चरकता मई हुरानदुना सिजनदरंबा मियोय अमा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फारगा पुलिस ता सिनाखरे इम्फाल इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर 1 के ऑफिशियल सिंगे मरक्तगी अखनबा मियोय खरा खनगतुना सेम्बा विजिलेंस टीम अमना ngasi थंगाल बाजार मदि पोना बाजार दा सरप्राइज विजिट चथकी हाइना डिवीजन असगी इगो चोबन खंगलगली सरप्राइज विजिट अदुदा MG एवेन्यू की मेजर खुल चंगफम दा लेबा सैमसंग स्मार्टफोन हाइबा दुकान असिदा मीटर बाईपास तौदुना मई सिजनदरम थेंगना की हारी मसिगी दमक दुकान मपु विशाल दास अपोपा बिरेन दास हाइबा मियो यासी इलेक्ट्रिसिटी एक मतुंग इन्ना सिटी पुलिस दा रिपोर्ट तौरगा FIR ama lokat khre hari asugumba prepaid meter siznari ba consumer singna asugumba ain gi wang moda mai huran duna sizin nadana na bakangalagli amarom da Impal electrical division number 1 na kon mafam singda mai yarak ta matam da department asida miyamna complaint tawrak na bagi damakta hana leraba number 2450169 ge mahuta mobile number 857532 650 da oina pau pibi hari kesam pataleba complaint room ase pung kun gamari chupna miyam gi damakta hangdunu legani hari phone number amakana ningsingjari 857582 da pau pibi hari sapam balin kobo chaitra mathurum surubanu pamacha ama satkiba tang kungi ayukta thangaiban khomdram selungba maning lekai de leba mayum dagi thokibadagi thiba khangdre hari put mari inchi amarum wangba kuchu ngawi masam tiana kai mana thoki matamda wang thana ma chugi khongro sangba ma setki asang bagang obaga langba t-shirt ama litki hari kana gumasina thengnabir badi maha kya pokpa sapam Ajit Singh thangaiban khomdram selungba maning lekaida natragana mobile number 8415870873 da pau pibi hari morang them tomsana iba Sri Sri Bhagavad Gita hom subatangkak ngasi release tawkre kasampat lamiyum lekaida pangthoki pachamba thorum amada hana minister oramba TS Bira education director oramba Omnath larik phomge thorum adu saru yaki andak sahi MBBS BDS selection test pangthok tabagi matangda miyam da hanna lana lamjing le haina desam na maral siri Supreme Court na state sing lanai medical institution sing na MBBS tamna bagi exam pangthok pa yaroi haina rai ama phawba taba leitri Home Minister na House ta pikiba me tarahum do gi rai adudi lisingani tarani thogi December tarahum do da Supreme Court na state sing lanai institution sing na selection test pangthok pa yagani adubu pol de haidok pa yaroi haina pikiba maraki order adu Hongdolaga pangthokiba selection test ngi poll haidok pa yagani haina takiba raini tasengna sakar sina CBSE na pangthokpa
नीट की मेरिट लिस्ट की हंदक सही की मेडिकल तमनबगी सिलेक्शन लिस्ट लौकटपा पामरिबसी मकोय मकोय मचा मसुसिंग अमुहना स्टेट की एग्जाम थाब कीबदगी लौतुनब थौनी सुप्रीम कोर्ट की असेंबल ऑर्डर लेरबदी मियामदा मीडिया की खुतांग द योगनबिउ मिनिस्टर हाउस तो थमकीब वफम मदु हाउस पु लान लमजिंग बनी हारी हजु मखाताना सानबगी पाउलो बिश सानबी की पाउ पिजरी मणिपुर स्ट्रेंग लिफ्टिंग एसोसिएशन सिंधुनंगसी संजेन थोंगे ऑफिसर कॉलोनी दा थासगी तरुक्तगिना मापन फाव पांगथोकिबा नेशनल स्ट्रेंग लिफ्टिंग अमदी इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप ता माई पालकलबा मणिपुर की टीम ओखरे थोमदुदा इंडियन वेलबटिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी सुनील एलांगबम मणिपुर स्ट्रेंग लिफ्टिंग की प्रेसिडेंट पी शरद चंद्र अमदी मणिपुर स्ट्रेंग लिफ्टिंग एसोसिएशन की एडवाइजर एल गौरमणि सिंह सरू याकी हरियाणा दा पांगथोकिबा चैंपियनशिप अदुदा मणिपुर की टीम ना गोल्ड मरी सिल्वर मेडल मरी ब्रोंज मेडल अहम फंगबग लोइना बेस्ट डिसिप्लिन टीम सु तारकी चैंपियनशिप अदुदा एल पुष्परानी ना पुन्ना किलोग्राम सामरी को 103 थांगतुना स्ट्रेंग लिफ्टिंग अमदी इंक्लाइन बेंच प्रेस अनिमक्ता गोल्ड मेडल अहम फंगबग लोइना इंक्लाइन बेंच प्रेस ता अनोब रिकॉर्ड थमकी चैंपियनशिप अदुदा के संगीताना गोल्ड मेडल अनि लौरकी तोरमदुदा पी शरद चंद्रना मणिपुरना बेस्ट डिसिप्लिन तारकपग लोइना हराव फंगदोपग लोइना सानरु सिंगना तुंगदा स्टेट असगी मिंगचत पुरकनब थवाय हक्चांग यावना साननब फंगदोकी माई पालकलब सिंगदा मेडल सिंग यानथोकी मापलक सुबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट थांगता चैंपियनशिप ngasi हौदोखरे चैंपियनशिप अदुदा नुपा मसहम पुनिथोय अमदि नुपी मसा कुनगा माथोयने सरुक यादुना तोंगान तोंगान बा कैटेगरी सिंगदा अथोय अहेन तानखरे गोवादा सथरिबा जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप ता के रामानंद शर्मना 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग दा गोल्ड मेडल लौखरे लोइनाना एम मालेम गानबना हाई बोर्ड डाइविंग दा गोल्ड मेडल अमसु लोबंगम खरे हारी मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंफेल के ऑफिसर क्लब ता सथरिबा तरामाथुरक सुबा गवर्नर्स ट्रॉफी जूनियर टेनिस चैंपियनशिप की ngasi sanakhiba under 14 की सेमीफाइनल मैच ता आइस देवासिस ना सीएस बंटी बु सेट अनि सुनो द थोइदुना फाइनल चंख्रे अनि सुपर सेमीफाइनल मैच तना तेस बोनिना मुसाल एम बु सेट अनि सुनो द माइथिबा पिदुना फाइनल चंगमंगमख्रे अंडर 10 बॉयज की फाइनल मैच ता राहुल पामई अमदी एनजी दिंदीना सानरगनी ऑस्ट्रिया की वियेना लालिबा जुलाई की मरी दगी पांगथोकदौरिबा वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल दा सरू यारुनबगी दमक्ता सरुंगबम मार्टिना अमदी कांगजम धनेश्वरी देवी ngasi इम्फाल थादोखरे हाइना सेंट्रल स्विमिंग क्लब ना हाइरी ngasi नोंमगी वखिबा आइंगसागी पाउ पिजरी ICAR लंफेल पात की फंगबा पाउ की मतुंगिना ngasi की ख्वाइदगी साखिबासी सेल्सियस डिग्री 19.8 ओइकी ख्वाइदगी इंखिबना सेल्सियस डिग्री 19.3 ओइकी नुक्षति यावबैसिंग मेलगे चांग अयुक्ता चादा मरफुमापन अदुगा नुमिनिमु मतुंगदा चादा 53 मरी ओइकी नोंजुगी चांग मिलीमीटर 5.5 ओइकी मरोइबा पाउ अमुखाना पिजरी सना कोनुंग गवर्नमेंट लोक्सिंदुना सेमगनबा स्टेट कैबिनेट वारेप लौखरे सेंगी सैंपल लोब चटपदा कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिशियल सिंगना अथिंग बपिरखरे अमदी स्ट्रीट वेंडर सिंगना खोंजंग जंक्शन खरे आईएसटीवी की पाउमिंग ताबिरिब सिंह अमुखाना खुंजरी